kaisa atu jalik orortyo amana anu diwayano ye agurramanu manivello kolau kaliki renon kaisa atu jalik maganu kare lupokolano maganu kare lupokolano amalesino ilifantano kakulewa tawasitano motichi batantino yodumwi amubu anu itokeshitini annenkena motichi kemasami haiko maganu eltoi echono maganu kalida fati intala kayo nomo bismasami haiko yan negede amanemo sakula malaga avosasu agani vosu anampomo maganu kalida maganu kalida fati niyate tenet intallon ketchulain kitan eti anina pastor bayena bawa sushin komo maganu balanta fa bayu galati losi dagan kemerevo saachoi kono yo amadam ni herono maganu entukai age shabat enonke Samo suffauterano ayani si goso si agavonke batantino evaduva techo comessin che hanno the origin and nature of the Bible maganu kali we safusete kaimanna buichonna maima yan ekao kumesana bambe amana dabawati intalon albani maganu atti asqala gede ilkisam gede chapas nemo hasta bayine wala chunk uchi motu chankenna annanke kalakanchonke tagichonke galatu rinyuna goenyote maganin ko hinge ate maganonke galatnemo assoti kibalaho ati kalakena kalakamomo ati getisenna gantomo hasiza ankere bala wonshitenna intay angayo nai lubote nomo nai fulai ater kisenat umonke ninkeri kalanko mo kalakoton kyo ateti umonke ninkeri worremo waraton kyo ishoto waraton kyo no ateti ate illekkiyote ninke ana no dafra uccattonke macciishshatto dafra macciishshite tumo qalatto dafra galattineemmo qaalekki ottonke dafra qaalekki callakkikinni qaalekki tiranno qaalekki tattiro kulaanke haqqullawa ayyaana ottonke dafra galattineemmo tannetin tallo hanan fummon kunni kaisse ninkele doedde dafurrummoro kaajjishshay techo geeshsha lishottonke dafra galattineemmo xaano tenne yannay su'mikkinni konne qaalekki fanneemmo ate ayyaani ninke mereero ikkaa gede qaalikki tattiro kulaanke gede huucci'neemmo macciishshitaankere baala addi affite maassiri Wanti oriati ursi, karanti oriati kaali, ubbi oriati kaifi. Uchattonke macciishshotto dafra galatami, mootichinke Yesus Kristos mi huucci'neemmo. Amen. Pastor maganuma sevohe batantino evaduva techo britichinke wanenu monte gede the origin and nature of the Bible maganu kali we masaf kudusete kaimanna mayanho kummessa hoa nanke base umi Tesalonke va bovessio sokkamanchu Paulosi sokka aniniti polisho lamenna kivo tunasiti anini albanosne montegede ingilizete amaruna Sidama finni tenne base la'ne ka'ne intalonke sunfemo hekka maganu balante massami hekko ledonke
umulote gakeshitna koinse mo'ne dandi tienono tinitin talludu chawili tawgede share like asatei so kanshote biso ikke masamme. Greetings brothers and sisters. We're very glad to meet with you this way. Today we will be doing lesson 2 of understanding how to interpret the scripture. This is quarterly study which started last week, if you remember. So today's lesson, which is lesson 2, is entitled The Origin and Nature of the Bible, and our memory text is taken from the book of 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. I read this from the New King James Version. Brothers and sisters, you get this blessed study in English from Hope Sabbath School, Amazing Facts, EABS, and many other Bible study outlets on the media, social media, as well as in Amharic Ethiopian language, Afan Oromo, and Tigrinya from Hope Channel Ethiopia. Today we'll be doing this in Sidama language mainly, but the memory text we read in English and Amharic. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. For this reason, we also thank God without ceasing, because when you received the word of God which you heard from us, you welcomed it, not as the word of man, but as it is in truth, the word of God, which also effectively works in you who believe. God bless you. በጌታ የተወደዳችሁ ወገኖች እንደምን አላችሁ? አምላካችን እግዚአብሔር ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ኢትዮ አጋፔ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ዛሬ በአዲሱ የሩብ ዓመት ጥናታችን ሁለተኛውን ይዘን አንድ ላይ ሆነናል። እግዚአብሔርን ስላለፉት ጥናቶቻችን ስለ ዛሬውና ስለሚመጡትም ሁሉ እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። የዛሬ ጥናታችን የመጽሐፍ ቅዱስን ምንጭና ምንነትን በተመለከተ ይሆናል። የመጽሐፍ ቅዱስ ምንጭ ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስ ምን አይነት መጽሐፍ ነው በሚለው ላይ ጥናት የምናደርግ ይሆናል። እንደምታውቁት ከኢትዮ አጋፔ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት እስካሁን በሲዳምኛ ብቻ ነው ዋና የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናትን የጀመርነው። በእርግጥ በአማርኛና በተለያዩ ቋንቋዎችም በአድራሻችን ላይ ያሉ መንፈሳዊ መልእክቶች አሉ። ነገር ግን ይህንኑ መልእክት በእንግሊዝኛ፣ በአማርኛ፣ አፋን ኦሮሞ፣ ትግርኛ መጀመሪያና መጨረሻ ከምናስቀምጣቸው አድራሻዎች ማግኘት ትችላላችሁ። በምትችሉት ሁሉ ሙሉ ጥናቱን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር እናድማችኋለን። ብትችሉ ደግሞ ወደ ተለያዩ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች እንዲሁም የተለያዩ ሀገራት ቋንቋዎች ይህንን ጥናት መተርጎም በሌሎች ቋንቋዎች ማስኬድ ስለምንወድ ከኛ ጋር እግዚአብሔር እንድታገለግሉ በኢሜይል በስልካችን እንድታገኙን በጌታ ፍቅር እናድማችኋለን። እስከዚያም እነዚህ ጥናቶች ለብዙዎች እንዲደርሱ ላይክ፣ ሼር በማድረግ የአገልግሎቱ አካል ልትሆኑ በጌታ ፍቅር እናድማችኋለን። የዛሬው ጥናታችን መታሰቢያ ጥቅስ የተወሰደው አንደኛ ተሰሎንቄ 2:13 ነው። በጌታ ስም አነባለሁ። እንዲህ ይላል። ስለዚህም የመልእክትን ቃል እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ከእኛ በተቀበላችሁ ጊዜ በእውነት እንዳለ በእናንተ በምታምኑ ደግሞ እንደሚሰራ እንደ እግዚአብሔር ቃል እንጂ እንደ ሰው ቃል አድርጋችሁ ስላልተቀበላችሁት እኛ ደግሞ እግዚአብሔርን ሳናቋርጥ እናመሰግናለን ይላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የተወደዳችሁ ወገኖች የጥናት በሲዳምኛ የሚቀጥል ይሆናል። በምትችሉት መንገድ ሁሉ ግን ከኛ ጋር ልታጠኑ በሌሎች ቋንቋዎች ወይም በሲዳምኛ እናድማችኋለን። ጌታ ይባርካችሁ። በጣም ትኖ የበዱዋ ኩሜሳን ከናባን በሞ ያናወልኖሞ ኡሚ ተሰሎንቄ ላሜና ቱናሶሲቲ ያና ማገኑ ቃሊ ተጎያው ኮኒዋኖ ሶካቴ ቃሌ ኢሶኖ ማገኑ ቃሌ ኒንኪዊ አዲቲኒ ወይቴ ሀላሉ ኖሃ ኪኔ አማንቲናዬ አነኖ
loosaao maganu qaali gede ikkinnina mannu qaali gede assitine adhitine ikki daafo ninkeno magano uurrinsummokki galaxxineemmo yaani maganoho baayiru galatiillosi maganu qaali mannu borreessiyohano ikkiha ikkiro maganu qaale wole maxaaffanke ledo noohu worre xarapheezzaho addi addi basera worrummohano ikkiha ikkiro kaimisi kayi maganu qaaleeti maganu maassamiho ikko tenne aana addi addi xa'mo kayinseemmo pastor umi xa'mo ikkitaahu the divine revelation of the Bible maganu qaali ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ከኢሚሴ ጎርዶሆ ከኢሚሴ maganu yineemmo woyte mayyaate ያኔ አንስተ ጠዊሳቶንክ maganu qaali tini መጽሐፍ ቅዱስ maattote dayno basho oso qaaqquulleho rosiisi'nayti hattoota maattote gedeeta dikkitiyo maatto kawino ka'ino xinqisiinse yanna saysatenna oso'late yine abbinoonnita hattoota dikkitiyo maganu qaali hattooha dikkiyo maganu qaali mannu hedo giddonni fuliyaano dikkiyo mannu hedonni dikkiyo mannu roso dikkiyo maganu qaaleeti yineemmote noo gedeenni maganu qaale Pheexroosi mayyaanno umi Pheexroosi fooliishsho mittete kiiro tonaa honsete laayikki Pheexroosi fooliishsho mitte kiiro tonaa honsete lemina mittu geeshsha la'neemmote kunni albaanni Pheexroosi Yohaannisinna Yaaqoobi ilaalu aana Yesuusi soorramanna la'eyo albisi xawanna hakkii la'oote Musenna Eeliyaasi Yesuusi ledo mitteenni noore la'eyo macciishshteyo qaalu no konneeti baxeemmohu beetti'ya wodani'ya fi hagiidhawo konneetina isi yaannota macciishshi yaanno qaale macciishshitiyo xa Pheexroosi mayyaanno tonaa honsikki kiiro aana umi fooliishsho laayikki Pheexroosi aana hakkuyin rooreyo qaaleeti kuni maxaafu qaaliya taaga qaale noo gede macciishshinummo maganunniya maganu umisi coyiranna macciishshitiyo konneeti baxeemmohu beetti'ya wodani'ya fi hagiidhaahu isi yaannota macciishshe yaanno qaale macciishshitiyona xa kuni maganu qaali kuni maxaafu qaali hakkuyinni aleenni taaga macciishshinummo qaalinni aleenni kaajjadoho maganu umisi iimii dirre albankee uurre coyirawota calla dikkiyo maganu qaaleeti yineemmo kuni borreessameyo qaalino maganu umisi coyirawu gede assine la'ateeta hasiisanke hakkuyi aleenni taaga ilaalu aana macciishshinummo qaali aleenni jawaate uurreyo qaaleeti kuni qaali yaani hakkuyi gedensaanni soodo fultawarrisho soodo fulawo xawaabba agadhitinayihu gede assitine agadheya hakkichino sae soodo beeddakko Yesuus Kiristoosi daa geeshsha soodo beeddakko xabba geeshsha seekkitine agadheya lemina mittukki kiiro aana kaajjishe coyirawo mayyaanno kuni masaalote qaali mannu fajjonni dayinoha dikkiyo kuni masaalote qaali mannu fajjonni dayinoha dikkiyo kayinnilla maganuwiinni soqqante maganu keeraano qullaawu ayyaaninni xiiwante qullaawu ayyaani kakkayisennansa ka'e borreessitinoho yaani na di hanni xa koye maxaafa tsaafeemmoyte hasaabbe uminsa hedoye fushshite tsaaffiwa dikkiyo maganu umisi
qaalui togo anna ken hasambe mogade isiledo hasabet yat isi qaale wennansat isi afio ito asite hasabbioro insate afiori isi a qaale si macciishitet maganu qaal mannu looso dikkio kainni xaqqa'mitu qaalu horonsidhu qaalu ini qaale dikkio mannu qaale ten hakkawote insa coydha qaale ensa coydha ensa woga budensa agurtukkinni uminsa qaalinni borreessitino yaada sokka kainni maganunniti na Phexrosi sarati mannunnita sogo maattote gedee dhagge mamii dhaggeyootero anfoonnikkita attore gamba assine xaanfoonnita ikkikki maganu qaali halaalaanchoho yee xaafeyo yaada na maganu ledo xaadooshshu noonsa konne maxaafa xaafuri qaalui afiisi fulawo qaale macciishshiteeti xaafeyo kunnira maxaaf ቅዱሴ kuni xalaalu maxaafi addi maxaafaati wolu maxaaf gede addikkiyo xakkoe ane badheenni lowo maxaaffan tini baala maxaaffa halaalaancho ikkate danditawo kappuno kapsamiyota ikkate danditawo yaate mayinniti halaalaanchonna kaphaancho ikkiteyota la'nayihu kunni maxaafi aana worreeti yaate kuni maxaafi yaannohura gobbaa fultoha ikkiro de'a'nayte kuni maxaafi yaannota yituro kuni maxaafi yaannota irkisse seekkite xawissara ikkina kuni maxaafi afi'no wolqa gideeta dafidheyo maxaafaati ayino xaafo aka ayino xaafo kuni maxaafi ikkiyote iimaanniiti noohu yaate kunni maxaafinniiti bikkine la'nanni kunni maxaafinniiti wole maxaaffa baala bikkantaaho kunni maxaafinniiti wole ninke maxaalaanote ninke rosiinseemmoreeti yitaari baalu bikkantaahu kunni maxaafi aanaati tenne kiilo aana worreenna shotte leeltoha ikkiro insaati ubbaal maganu qaali wolqaataamo yinayote sulxaane afidhino maganu qaali yaannota noo gedeenni haarateeti hasiisaa kawanna ka'a qollaayizin ajoo yine lendaa dikkio batiriyoo yine kannansaa dikkio noo gedeenni haa'naho yaate na laayikki ximootiyosi sase tona ontena tona leede ana maganu ayyaanino maxaaffa baala ayyaanunni xaafantino wole rosiisate seejjate jawaachishate xaqqantanno yee Phawuloosi coydota la'neemmona maxaafu maganu qaaleeti konne maxaafa hubatate qullaawa ayyaana hasiisawo hundanka borreessamiwote qullaawa ayyaani kakkaiseennaati borreessamihu hubatateno qullaawa ayyaana hasiisawo yaate hubatate callakkikki heerate kuni qaali yaanno gede harateno qullaawa ayyaana hasiisawo yaate na maganu assara hediyore balate masaalaanote widoonni kulaawo hakku masaalaanote widoonni daanno qaali insa qaale dikkio maganu qaaleeti yaate na addi maxaafaati kuni maxaafi Pastor maganu maasserohe gancha gedasteeti worottonkehu baxantino yeroo duuba maganu qaali ka'imanna mayimma afa maganu qaale xiinxallineemmo gara maganu qaali hee'neemmo gara loontaanniiti kissaahu woy kayinni la'aahu yaate mitu manni maganu heerasi nafu ammaneyo ikkihu maganu qaale kayi maxaaf ቅዱሴ kayinni rosu maxaafi gede asse dhaggete maxaafi gede asse
xiinxallana la'nay. Kaayinilla maganu qaale maganu ammanne maganu anfe iso roore afate xiinxalla hongumoha ikkiro woy kay qaalu kaimaa buuxa hongumoha ikkiha ikkiro sorote aana unbammowa dandiineemmota la'neemmo. Pastor maganu maassirohe suffawu xa'mo'ya wonano ati xawissay kaysoottona maganu masalaano woyim suqqamaano horonsire borreessiyo qaaleeti yoottona. Honey, let us talk about the process of inspiration. Hiittoonniti maganu konne qaale borreessitahu gede assinsahu haranchuyi warattonke. Mitole takuni maganu qaali maganunniho yineemmote baxxeyoha addeenati maxaafa ikkiyota afate mitole la'nummoha ikkiro mimmitu ledo digiwama ku'u yita ku'u kuni wolere ku'u wolere diyaan kumudiri mereero kumudiri albaani noohu yinota kumudiri gedensaanni keeshshe wole wote daayihu hakkuyi ledo mitte haraachu coyiranna la'neemmo. Cubbu tenne alame eihu gedensaanni kalaqamu matsaafira sasete tonaa ontete maganu amasho coyiramayyi atenna miyaatiya hiwaaniiti zare mereero insa lama mereero diinimma woreemmo diina ikkitinaayim atewiinni ilamaahute atti miyaati iltaaha beettiteta lekka qasaao isi kaya ateha umokki kadaawo yee kuliyo hatto yaa albira Yesus Kiristoosi ilamaawota sheexaanu Yesus Kiristoosi masqalu aana futaatanna Yesus Kiristoosi sheexaanunniha umo kadaawota mootichu uyinot hexxote yaada gatisaanchu ilamaata kuliyote yaada lowo dirisayu gedensaanni ajuujate maxaafi giddo tonaa layikki fooliishsho aana manchote ooso mereero gibbo la'neemmo mayyaanno tuxxuufuno manchote aana hanqiyaan ise ooso ledo qasamarano ka'iyaan xalamku qaali taaga kalaqamu maxaafi aana borreessitisinna lowo dirisayu gedensaanni ajuujate maxaafi aana borreessameyori ikke xaadaata la'no. Wona Phexrosi mittete aana masaalo mannuwiinni didaggeyo qullawu ayyaaninni ka'e keeraano borreessitino yitana la'nummo. Phaawulosino laykki Ximootiyosi sasenna tonaaleete aana mayyaanno maganu manchi wo'manna danchu loosira qixxaawiyoha ikkawo gede maganu ayyaanino maxaafi baalu rosoho amaalete wodana qiniissate እና keeraanchimmate amaalira xaqqamawo ya maganu qaali wodana suwisanno ya wodina suwisate amaalete rosoho ikkara maganu ayyaaninni borreessamewo ya Phexrosi yiita Phaawulosino hattee irkisannaati mimmito irkisanna la'neemmo maganu qaali mimmito ku'u yita ku'u irkisanna la'neemmo ikkina ku'u yita ku'u diiganna kuni wole ku'u wole yaanna dimacciishshineemmo yaate
lamun kutati ta Petros no mayim maganu ayani ni borreessamino magan ikkina mannu fajjo ididayno maganu qaali Paulos no maganu ayani no matafi balu mannu fajjo idango adikyo mara winondrono kulanni mayano wodana suisanno makyo wodan shokkyo chubbu shokkisho hakko chubbu shokkisho wodana suisahu tenne alamyana wordino maganu qaali suisahu wodana suisahu giddora ya ikkiro ninke ine fannu mo ikkiro maganu qaale amara dadino mo ikkiro wodana suisahu ya kunnira maganu qaale ikkyo dafra mittu koere mittu wole wahere mittu kumut we ontu bidri alban sanfoni hunna onte we kumedro keshe dagala masafyo mittenni haranna la'neemo yaate mimituledo giwamikkinni sumuye hara gara la'neemote mannu qaale komero batta maganu qaale kyo dafra sumuye mittenni haranna la'neemo yaate maganu qaale dafra co'neemote gama haa'ne gama gurreemo adikyo gamu maganu ayyaninni gamu mannu hedo ixaafame adikyo umi gazetini dasratiti umi folisho maganu ayyani ixaafantiyo gede mereero no goofi marcho no wo'muy wo'ma maganu ayyaninni xaafame maxaafaati kun maganu hedooti maganu qaaleeti ikkina mannu ne adikyo kunnira maxaafu yaanote giddo gama haa'ne gama agurra moradikyo teo mite hedono maxaafunniti teo horonsi'ne mokkire gerecho gorrine gerechu munde gatisaanke yine dammanneemo techo bashsho kae muse waro maganu umisi wino wogaati atti techona isewi afi'neemo rosu dino no rosu no teo no sayo qaaleeti yine hunne agurreemmo adikyo bire no maganu qaaleeti techo no maganu qaaleeti albira no maganu qaaleeti teo horonsi'neemmo kidaafi horonsi'neemmo korkaati yesuusi dayanna yesuusinni taaga masaarote co'noonni wo'miyo daafira ikkina gerechinke yesuus ninke daafira gorramiyo daafira ikkina maganu qaali bire wole xawole ikkiyo daafira dikkiyo na mitten zumuyara mite maxaaf quduse borreessituri mitu kaayinni maganu togokke kuleenansa callakki kikku uyita woluwiinni no insara albaanni noori maganu manni borreessitiyo giddono hakkuyino hedo adhitiyo wino Luqaasi tonaalame hawaariyate giddo mitto dikkiyo mami afe xaafiyya yesuusi riyo ka'a yesuusi assire baala taggeti mama afe xaafiyya yineemmote isi albaanni noori yesuusi ledo mittee ittiyoori mittee aggiyoori mittee goxxiyoori mittee hadhiyoori tonaalame hawaariyate giddo karsantiyoori insa yitiyoore no insa saaffiyo insa borreessitiyo wiino gamarcho adhiyoori nota la'neemo mito wolootu maganu manni borreessitiyo giddo taarikete wenni adhite borreessitiyoori no yaate na ekkollana kaayinni woluwiino haa'nihu di mannu hedowinni ha'noyna hinkiilliti bu'icho kaayinni waanna bu'icho maganu yaate umisiwi buqqisiyo maganu qaali woluwiinno hinkiillo isi ta Luqaasi xaafiyote isi albaanoori maatiyosiu maarqosiu xaafiwin hinkiilona kaye waanna bu'icho hundunniti hasawe hedo fultehu maganu wiinniti yaate na borreessitu wote kaayinni qaale isi duinonsa iwi sokkaanote qaali maganu ima hasawaw qaale ikkikkinni tenne uulara mannu hasawaw qaale insa uminsa hasabbaw qaale hakkonne xaqqa'mitiyotaati
la'neemmohu yaate. Na qaalu maganunniho hedo maganunnite mannu qaalinni mannu xaqqa'ma horonsirawo qaalinniiti borreessameyohu. Pastor maganu maasterohe baxantino yeroo duwwaa kuni maganu qaali bu'ichosi maganu kaimisi maganu ikke heereennanni maganu horonsireyo mannooti uminsa yaattoy uminsa qaalinni qaalinninkera iillawo gede assiteyota la'neemmo. Kodaafoo qaalu maganuyiho mannu qaale horonsire woy mannu hedo horonsire borreessameyota la'neemmo. Konne qaale borreessiteyo giddo mitu mitu nugussano Daawiti'u Solomooni'u la'neemmo woyte mitu mitu gereewu allaltaarino Amoosi'u la'neemmo woyte mitu mitu qulxu'me amaddaarino Phexrosi'u addi addi loosu daninni daggeyori addi addi heeshshote daninni daggeyori maganu ayyaani kayi horonsirenna mitte hajara mittu loosira millisseyota la'neemmo. Maganu maassameyo hekko. Pastor Maassami suffawu xa'mo'ya ikkitaahu the written word of God maganu qaale hiittooti borreessate widira iillinihu mayra afuunni coyidhe calla diagurteyo hiittootenni borreessamasi laihunni maganu qaale yaannota ranste worattonke. Maganu masalaanote mittore leellishinsawu gedensaanni xa konne ani leellishummeha ani kulummoheha borreessi yee ajajannaati la'neemmo. Sammite calla kultooti qaalu calla ikkikkinni borreessi marte borreessi yee kulanna la'neemmo. Maganu Musera xa konne ani yeemmoha qaalekki daaga'ya ledo assummota Israa'eelete daga ledo assummo xaaro konne qaale borreessi marte yaanna la'neemmo. Xaano Amaaleqeti yinayi gare tenne alame aananni qaagooshshinsa heeraakki gede asseemmona hatteeno borreessi borreessiyan hige maganu tenne yaanna la'neemmo. Iyyaasu lemina shoole lemina lee la'nummoha ikkiro konne higgete qaale maganu borreessi Ermiyaasi sajjoo kiiro 2 la'neemmote maganu togo yaanno konne asera kulummoheha masaafu aana borreessi. Ajuujate masaafa mitte tona mitte la'neemmote laittoha baala konne asera leellishummoheha baala konne la'ummete borreessi. Hige yaate. Mayraati haranchunni maganu masalaanote qaale kuluu gedensaanni borreessi yaanno hige mayraati hambeemmokki gedeeti. Afuunni calla kulloonnihu hawamaawo borreessinoonnihu kayinni daggaawo ilamara sa'awo yaate. Ani sa'ummoha ikkiro ane beetti borreessameyoha angasi noo daafira hakkoye nabbawa. Isa aawotesi beetti nabbawa. Hatto ikkanniiti borreessama hoogoommero kawwote techo geeshsha diillawo kuni qaali. Iilluno nafa doogote soorrame woy ledame woy te'e ti iillaho yaate. Borreessameyo qaali uurriyoho hossi uurriyoho beettunni ilamatewiinni ilama sa'anno beettoho sayisi'nayiho yaate.
daggaa lama hinkiidhaa dandita unankiidhaa yaata borreessameeha hawichinni wole waan so'aata dandinay mitto acalla durra rahe illateno dandaanno borreessameeho qaale qaale ku uno hinkiidhe mitteenni ira saysay shiima yanna giddo lowo manni rosate dandaa wole gobbano say harate dandaanno borreessameeho qaale ani hareemmokkiwa ani yeemmo qaale borreessa soommoha ikkiro qaalu umisi hare ani iilleemmokkiwa iillate dandaanno yaate kunnira maganu qaalisi lowo geeshsha hasiisaa ikkeyo daafira soro kalaqantaakki gede doogoteno bae yannate gedensaanni maganu taaga kulinsa manni reetaawote qaalisino ba'aakki gede borreessite daggaawo iramara sayissaa gede kuleenna techono ninke anga illeenna ninkeno solanna hee'noommo yaate borreessamaa hogoommero ane angara de'a kuni kaati na borreessamaa gede maganu kuleehu hambaakki gedeeti yaate አንዱለት ፓስተር maganu maassewohe danchu danniiti xaphaste worottonkehu maganu baalante maassameho ekko lame xa'mooti gattaa'eti umiti the parallel between Christ and scripture Yesuusanna maganu qaale la'neemmo woyte lamenka amadisiisaa coynooni hiittooti konne lame Yesuusanna መጽሐፍ ቅዱስ ወይ maganu qaale hiittoonni ittiin la'a dandineemmoro waanste warattonke yesuusና kuni maganu qaali mimmito labbaahu dargun mimmito labbaya hige yesuus maxaafa dikkio kuni maxaafino maganu dikkio kainni yesuusna kuni maxaafi mimmito labbaahu darguno yaate mamiichootini akkiro mito kaayisate yesuus qullaawu ayyaaninni godowame ilameo maganu kuni maxaafino qullaawu ayyaaninni fulio maxaafaati ayyaanu kakkayiseenna ayyaanu ni ka'e xaafio borreessitio maxaafaati dimannu hedootina qullaawu ayyaani hedooti yaate yesuusino ayyaanunni godowameo kuni maxaafino qullaawu ayyaani godowameo yaate dandiineemo yesuusi halaaleho doogono halaaluno heeshshono aneeti yaanno yohannisi wongeella sonaashoollenna leete kuni maxaafino halaale yohannisi wongeella tonalamalate halaalikkinni xalashshinsaa qaalikki halaale honaya yesuusino halaaleho kuni qaalino halaaleho yesuusi maala uddire daanotenne ala noowiinni heeshshee daay mannu mereero ofolleo mannu mereero galeo kuni maxaafino maganu qaaleetina mannu qaalii borreessameo mannu woga agurikkin mannu qaale agurikkinni mannaho e'awo gede heeshshee dayno yaate ayirrikkin
tamarrokku nafa hubatao gede ikke hatto ikke dayno yaata Yesuusi maala uddiradati maganimmati digatissa kuni qaalino wolu maxaafi gede ikke mannu qaalinni borreessamati maganu qaale ikkati digatissa kunnira mimmito labbaho dargino yaata mootichu Yesuusi callisi gatisaancho callisi yaa wole lendikkinni yaata wole dilenda Yesuusi gatisaanchimmaan ane looso lafa loonseemmo looso lafa lendikkinni Yesuusi callisi gatisaancho kuni matsaafino wole lendaari afidhino hadikkio callisi kuni matsaafi callu yaata laakkiu saakkiu mine wo'mi matsaafi hoogoommero kuni callisi heeshshonkera doogo leellishate ikkeo yaata doogo leellishaho yaata na heeshsho ya harunseemmo heeshsho yara xaqqama yeemmo wolu matsaafidi wolu matsaaf konne irkisaa gede nooe egenno shinqicho geeshsha ledaa gede laeemmokkina goofi marchoho mamaa hige haroo yee doogo xa'meemmo konne matsaafaati kuni matsaafi harii yee doogoti hareemmo yaata na Yesuusinna kuni matsaafi mitteen hadhaawu kon indam Yohannisi wongela mitte la'neemote hundaho qaaluno maganu ledo no qaalu umise maganoho ya Yesuusa qaaleho yinota la'ne tenne tonaashoolki fooliisho la'neemote hakku qaali maala uddire manni mereero galiyaan na Yesuusa Yohannisi Yesuusi su'ma qaaleho yinota la'neemo Yesuusi woshshamyo su'mi lowo masaafu dusete giddona hatta su'mubba giddo mittu qaaleho yaannoho yaata na Yesuusi qaaleho Yesuusi halaaleho Yesuusi qaalno halaaleho Yesuusino halaaleho Yesuusino ayyaaniu godowamyo qaalno ayyaaniu godowamyo Yesuusino callicho callisi gatisaancho kuni matsaafino callisi gatisaanchu yaaqole massagaho doogo leellishaho callicho wolu lendikkinni callisi ikkaho yaatena Yesuusinna kuni matsaafi mimmito labbaahu akkuinni ka'noonni wona yumbo gede kaani atteneemmote Yesuusino matsaafa dikkio matsaafuno Yesuusa dikkio matsaafaho magano dikkio kuni matsaafi maganonni waaqole massaho kira magano dikkio na mimmitu ledo mimmito labbaahu darguno mo gedensaani no gedeenni on adate datiisa yaate mimmito labbo kina Yesuusino matsaafa dikkio matsaafuno Yesuusa dikkio Pastor maganumaassewohe qaalunna Yesuusi duucha amadamao basenna dana la'noommo atino kayinni gumulotte xawisootunte gede mittoho yaa kay dikkio mitu manni maganu qaale konne matsaaf quduse haaqete waajjishawe laeemmokki gede yee umo barkire goxanna la'neemmo woy xullote iso woraawo bushure aakki gede yee qaalu kay hatto ha koy addi wolqaa borrote aana woy kayinni qoollate aana afireyo hadikkio qaalu nabbambeenna heeshshonke giddo wona qummeessaho nabbambummonte gede heeshshonke aana loosaa woyteeti wolqaataammonna xawaabba heeshsho hekkiohu ikkaahu tenne seekite xawisoottonke daafo maganu maassewoy gumulote xa'mo ya understanding the Bible in phase ወይም ወነ maganu qaale ammanatei wodancha yaannoha mayyaatete hanni avanste warattonke ammana nookkiya wole maxaafa nabbambaahu gede assine nabbambiro kuni maxaafi deya konne maxaafa ammanatenni addeemmo yaate
Ibrahimani tuna mitna sasete ana aram maganu qalinni kalakantinota ammanaten ni nemoya ammanaten ammana no kya maganu hagirtisat no dandi nemoya mitchu qaqi harorcho rosahu mitchu qaqi harorcho rosahu anwe ama annunna amate winni annunna amate ana nosi batillinna nosi ammana annunna amaitare ishiye haragde asasiyat qaqo annati ammana qaqo amate ammana dafra annu yanori amatari balu hilichika shimu qaqira halal hoya shimu qaqira annu amatari halal mara annanna ama ammana dafra annunna osotenna annu merero way amate merero no batilli ammanamate batille ammanamate mittimat no batillu mittimat no na maganu qaale no batilla sisa maganu qaale konne ammanano sisa batana sisa musiqa godollahu musiqa genneo dafra calla di godolla hakko godollahu musiqa batata sisa konne maganu qaale no anabbawa gennino dafra calla anabbanbenna disorra heesho umida ammana sisa laikida konne qaale bata sisa yat ammannenna banxe nabbanbayote addi anati egennowan bataafa konne kululammai halale hokkanso kappo hokkaayinay mimmitulado halale hokka kappo hanni evela kunni qaali evelo gareem yine ana bambiakro dia maganu kan hatto amanyoti ana bawta dasisa maganu kala na bambe mote te ebe de kristiana malota qele mo konni masafa nabbawe geden samiteno follina konni masawi tenne tikse ganem wolota qelate wolota garate wolota garate qelate flulote magano manioki manche anabawa gede anabawa challa genni anabawa gede asina anabban bayote de akuni mata anabawa genni no cha dafra challa anabban bayadik ammanate anabban bay mata ammanne anabban bayote bante anabban bayote kuni matafi ayat ani kuni matafi ledo batillu amadeo chim ka kwere nat ani magano egentio bedsaiti la momo na shimuno mote ama ya ganani masafa na bawa gennu mokkiniti anesu mamasafite ana safe isi masafati gite worte hoyat ana bawa gennu mokkiti ana bawa dandu mokki masafu no yat hetto no se albra kuni ka kiloppe masafa na bawa hakkawite masafa battaw dafra ta ani mini asira na bawa gumana kuni ka ki yalo pro konne masafa na bawa ta hetto no se masafa battaw da konnira ise sukma sarraze ane sukma safiu ka koire nashib diri atmirtete lena la malakina timurte umuhu geden sanni hakko ana bawa dandu mote balate
anabbawa dandoomu maxaafi konne maxaafaati yaa galatu magano hakkuin kaayeseeti kunni maxaafi giddo baxillu amaadiyo ane aninna kunni maxaafi baxxine degenninoom bakkuin ku jammar baxxine degenninoom wi'lareemoteno anewi baxxe degenneo sargareemoteno anewi baxxe degenneo dikkoreemoteno anewi baxxe degenneo basho lekka dareemoteno anewi baxxe degenneo ta makeena hidhumoteno anewi baxxe degenneo kunni maxaafi mitte guddaadha firdete mine marumote borsi ya giddo maxaafon na koe kanadaawot akko angakkira noohumaati yitu eta maxaafa ooyumu hanni leellishi eteenna fane leellishummo baxxe degen lamala kifile ilumuho gedensaanni koe dongora qawaado maxaafa hirta maxaaf quddusete maada hakkawoteno onte shilingey ingilizeenyu maxaafa hirtiyo eti ama'ya maxaafa irraa hidhnoona xa lamala kifile illiyo kun kaakki yana ingilizeenyu maxaafa hasiisaati yite lamu birriina shilingete yaada onte shilingee maxaafa hirtiyo akko maxaafa hashsha su'nisira galeemmo guxommo wiikae aro maxaafa mito su'nisreem toqas lamala kifile xako yaane ledo no beetti atikilti annaati maxaaf qudduse tamaarsiise lamala kifile Zafsirati maxaafa ingilizeenyunni togo yinanni Genesis yinanni Zakaati maxaafa ingilizeenyunni Exodus yinanni yee tamaarsiise isoot hakkichinni lamenka maxaafa amaarinyu hano ingilizeenyu hano lai kunni maxaafi ledo no baxilli togo ikke kaajjohu takwini mayyaate konne annohu konne maxaafa baxate hasiisaa anke hasi'niha ikkiro baxillu nookki aana bambeenna woloota qeelaate garate yine woy coydhaawde dancha coycoorate yine gedensa anabbanbiha ikkiro egennote calla wo'ma gede kuni tini surrenke egennote calla wo'mita gede yine anabbanbiha ikkiro kuni maxaafi dia didakkama lamaricho hasiisa umita ammanatiisa kuni maxaafi halaaleho yine ammanatiisa ammana nookki anabbanbeena dakkama ammanatiisa laayikkita konne maxaafa baxasiisa yaate baxasiisa anabbawummokki konne maxaafa la'ummokki hosummoha ikkiro itikkinna buna agikkoseyo manchi gedeeti gaxarete leellaa mitote albaanni daye muddame mitu muddame la'ummokki hosummoha ikkiro kunnira konne maxaafa lamaricho hasiisaa konne maxaafa nabbambeemmo ammana hasiisaa baxille hasiisaa maxaafu aana yaate bante ammanne anabbambeemmoha ikkiro heeshshonke soorrate wolqa afi'noho kuni maxaafa kunniraati annoommo beete ክርስቲያን adventiste beete ክርስቲያን no doktrinete aana lemina setta doktrina fidheona hatte doktrine giddo mitte maxaafu callu heeshshonke massagaancho ikkiyota kuni maxaafu qudduse calla heeshshonke massagaancho ikkitiyota ammanneemmo maxaafu kuni maganu qaale ikkiyota ammanneemmo yite doktrinete giddo mitte assite wortewu kuni daafiraati yaate na doogo leellishaaho woloota kaphaano masaalaano baala bikkinayiho halaaleho lame qara afidhiyo bise gedeeho lame qara afidhiyo bise gedeeho muraaho jawaata wodana kinchu gede xinqaa ikkiyo wodana mure e'aaho niga mure e'aaho heeshsho soorraaho maxaafaati yaate ammanatenninna baxillunni anabbambiha ikkiro
Pastor maganu batsema seohe batantino yoduwa maganu qalida fira tintalne nomo maganu maasami hekko batanchonke magano batillu qalesi batillui ammanatei adinamora tintalinamora maganu kaadonke techo rosi umuasse anevatieti addemuhu maganu maasami hekko motichu fajjekko daggawla malava saikitin talwasnemu hekka attebultichino yannuhu Jesus and Apostles view of the Bible. Jesus inna soqqamanosi la'oshe maganu qali ana yannu hekka kagesha maganu elto balun kule kitto techo xinxallonke gumulate aneleo maganu galan annanke namotichanke galatnemo su'mikki maassam bayru qaalikki daafira xalalu qaalikki daafira wolqattee wo'miyo egennotee caabbichu wo'miyo qaalikki daafira maassam heeshshonke baala ati la'i ate heeshshonke aana baala guwisi'namowa kaa'linke addi addiwa xiwanui udetei olui addi addi coyinni qarrante noore annimmakki la'attora hucci'neemmohe banxeemmohe mootichinke Yesuus su'mi Amen. Daggawla malawat andamo geeshsha mootichu elto baalun kuleekkito maassam. Annu dogonna maganuiti battitanno edon kedo simino kesha debidino inkendemo gede dikka joy balo ateshala sesanke atalo agano dogonosi
magalo dogonose magalo dogonose ai mai ko dilallote illi sadanda ubitogerate serara kumalo farote anno ille ape okitinosi kumedogo kekele te satnana karigaru ehogo